Good, thanks. Hallo, sorry, Frans. Aangenaam met jou. Baie dankie. Lekker om met te wees. Nee, moenie worry nie. Dis doodreg. Ja, gaan ons hier, ja, asseblief. Ja, dankie vir die koeie. My vrou bring jy die Sia saam. Ja, my dade. Yes. Dis dan nou wel een van getrek het. Nee, julle almal nou voor. Ja, dit sê ek was Dat in 'n pop Hierdie ou se naam is Colby. Ja, dit is Kirsten. As jy hulle hoor. Ek is van Bothaasdorp op die Offerberg. So 3 ure van die Kaap af. Dis het waar van jou vrou. Ja. Hulle sê dis van die beste weer in die land. Ons het Weet jy altyd as jy daar spanvoet is of nie maar privileged to see a basket game like this. And Frans van Herpen has contributed a lot to the Springboks in terms of point scoring and in terms of territory. So yeah, we understand that the league. So for us is a big year, like all our clubs are. And I think that I guess that's the nice thing about rugby. Rugby is a game for the shapes and sizes. And Frans van Herpen is worth his weight in gold. Yeah, that's something like that. Spice. Sy moorder is sy skouer nie gekak, weet jy was dit reg jy langs die weg. Ja, jy vyf dae. Sê hom? Ja, jy vyf dae. Ja. Wat het dit? Ja.